berkaitan dengan tasawuf. Makuye. Amala kami na manapuji po Allah Ta'ala. Besaro na bitta bu, makuta na memati o kumaleka Jibril. Makadehe Jibril. Amala aga kami na napuji po Allah Ta'ala. Makadehe maleka Jibril, salawat kepadamu ya Muhammad. Iya. Jadi makadehe tahu pandrita ya. De nagaga sikiri itu ko sikiri mo jajikan padang ke standar nah ko sampajang ya ko pasidak ka ya ko sikiri de nagaga cawyase isalawa de nagaga cawyase na may ga sikiri na rampe nito afdalus sikir fa'alam annahu la ilaha illallah nang ang kamatoje dalilena jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah magi peke na yase salawa na la ilaha illallah maka dia tahu pandrita ya iya tu salawa teluisan na Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kita hormati alina Tumulabita Bapak Camat Kecamatan Matiro Hulu, yang kami ta'zimi kakanda sahabat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matiro Hulu, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bapak Dandi Sempatan dan Ramil. Oh iya, Masya Allah. Amin insyaallah. Yang terkhusus orang tua kita Sohibul Hajat, Sohibul Bait, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup beliau sekeluarga. Tidak semua orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan, bisa betul-betul memanfaatkan untuk hal yang baik. Para ulama ada yang mengatakan, kaulun ulama ada mengatakan hadis bahwa khairul mal ar-rijalun shalih, sebaik-baik harta adalah yang digunakan oleh orang yang baik. Maka mudah-mudahan peringatan Maulid memagi-magi napak barakah ipong Allah Ta'ala iya cara kayawan ini. Lebih diulo milawadang pengak na sebab mapatajam na. Masih silang anak karena saya masih duhur di Biak. Jadi mabala ka boleh jupandang. Dinakan ribano to kesiwali Pak Cemaci masere na. Dan saya tidak, iya insyaallah. Saya dari Waropen baru ke Serui, baru naik speed ke Biak, baru Biak naik pesawat, tiba sore tadi langsung ke sini. Insyaallah besok sholat Jumat di Kolaka. Jadi saya minta maaf nasabah itu dan nak maceramah ya jenong tetu budi mata merajit-rajit mananya agak lari ke tasawuf maki walai dasar sederhana maka dah iya rona bita don rupa tu
Nomor di cahaya na jolo nurnya. Yang kedua aliman lahirna, ia ko cahaya na nabita yan riyasan nuru Muhammad sinin na sewa-sewa o kumanang iropole degaga agaga ko lebo na tanay din na pulog ko alimalabi na nabita nur na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka day po ang Allah Ta'ala nilalan na ako ramalabi na kadadya ako minallahi nurun wa kitabun mubin. Pura ang kay napagkangka po ang Allah Ta'ala cahaya, kadadya ako minallahi. Pura ang kay napagkangka po ang Allah Ta'ala puliripo mo nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Berarti ya rokorannya Taurat, Injil, Zabur, Imun Ribi. Yolo inur enapanjagi po ang Allah Ta'ala. Yan narunasang ito pandita pahakiki nuru Muhammad. Yan pamulang. Yan ito nakadalikuli siya min nurin Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya natannya iko Muhammad digaga sewa-sewa upakang kadilebo na yatanay. Maka begitu mulianya onrotan re na kadudukan na yan nur na nabita. Nasabari namu malaika masalawat tolokor. Yan ito nakadaya ito nabita pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahirangi. Agama nana nur na pamulang tapi lahiran na imonri karena alin na patutup na sinin na nabi. Iya na iparingati iya benire tania maulid na iparingati sitongan na tapi yang diperingati adalah maulud nabi tania maulid nabi. Yaitu di ogi itu nang kana-kana tomatot taloki metalo mauli makadami talo maulu. Makanya beda tuh peringatan maulid dengan peringatan maulud. Ya ko makadai maulid waktu jajinai peringati 12 Rabiul Awal. Ya ko makadaki maulud tahunna iperingati. Jadi ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti iperingati waktu jajinna nabitah waktu berarti tanggal 10 2 Rabiul Awal kamakia talu tu pendapat asera Rabiul Awal 10 2 Rabiul Awal 20 di Rabiul Awal. Jadi angka kama matu teruntuk pacarama maka dan Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal bukan 12 itu memang ada. Tapi magi tau pandrite mapamule jamanya sange maulu yang itu Sultan Al-Musaffar nalai tanggal 10-2 padahal kalau pendapat asera 10-2 20 sidi tapi magi nalai 10-2 nah karena Nabi tiba di Madinah ketika dia hijrah itu pada 12 tanggal 12 jadi ya ronala sekaligus naperingati waktu malaikat dapuran dan nabita. Nah, makanya kita peringati maulid, tanya maulud. Iya ko maulud, tahunna berarti degaga so itanra sepanjang tahun. Yan itu ampai to mata tariolo, namolete bola baru mamauluto, mapak botingi mamauluto, mahakeke mamauluto. Kaya tata itu 5 patato burak kung kaacarana na pamapak barasanji. Kenapa? Mahakekai mapatatobura mabarasanji lete bola baru mapatatobura na pamabarasanji padahal bukan bulan maulid nasaba memat taumatotta tania asona tania wattunna na peringati tapi taunna iya ko taunna 12 bulan sepanjang masa iya jolo perlu tapahannya pak maka tiga tahu tapa mapasala din apu iya. Jadi pokok itu ampai aga tujuan na sitongan na matupi kan lau bahasi bertahap aga tujuan na iperingati kelahiran na nabita si bawa yari ga apolengan na nabita degaga pamase kami na maraja na paturo po ang Allah Ta'ala rilebo na niya tanaywe kecuali na utusuk na po ang Allah Ta'ala limalabina nabita Muhammad SAW. Jadi bukan hanya maulid. Jadi tania tu reke makan tolomi mamaulu peringati tania.
Ia romelo itanamkan yulemoga macuri salompe ia tuleteng asal makasuku. Na makamoje ega tahu na pancaji po Allah Ta'ala sebelum nabita maka ega nabi maka ega suro na pancaji maega tahu makanja tapi magi na nabita iparingati maulidna makuye malay konsensus tahu panrite ulama halak na pasipulong isinin na nabiya na niya suroy makadakega nabi na niya suro palimatanre perjuangan na maraja asa barakan na mega decen na napitte ilima nabi napasala niya di may nabi na niya suro niga Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad iya na limawe yasang ulul azmi makanya guru tak kali siden repe mali salang ya dena pelayasan na ya limay nabi magi na ya limay nabi tama ulul azmi na sabaya na nabi kami na sabara mulai umman Nabi Nuh na tutaw nabi makotongan mani makibua kapala na di panalimpa ya kadai tau jangan apa namo kidi makoko ako katau pinra makibua kapala lupo ko bulu na kada mana kaje tau jangan makibua kapala na di gagatasi makole baru Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim laitunu api Nabi Musa lailalung jadi kemudian Nabi Isa Nabi Muhammad 5 nabi naparesa si tau pandrita ya 5 nabi tongangin Nabi Ibrahim mega decen na mega pape decen na tapi malampi umuro na Nabi Nuh makoto malampi umuro na mega decen na nasapa si kega nabi kami na de atas salanna maponco umuro na mega decen na ang kedua legat termasuk 15 na iniga Nabi Muhammad si Nabi Isa iya natai dua iparingati kelahiran Nabi Muhammad dengan Maulid Nabi Isa dengan Natal nah. Tapi Nabi Isa dia itu pernah mati kan dia mati itu Nabi Isa ya kami menrelok kolangi nanarampe nabita yati bi akhir zamani min ummati yanzilu Isa bin Maryam min manaratil bayda fi yaumil jummah yamatu kuna lapi capana wattu ya kama menil kamalino enno Nabi Isa napano ipo Allah Taala pole rilangie ukui manaratil bayda ipano yanzilu Isa min manaratil bayda fi yaumil jummah as-sujumana no melo ilo mak juma si bawa Imam Mahdi yana romatu musuh pacapurang itu yang pai to mata tariolo to litaro parewa matar kawali dena dena de tu na bereni dena balui nataro to mata riolo yo po anak mondri dena ga kapatar HP mani saya punya mursyid taureka itu angka mana parewa mataran na biasa utanay maka dito ka na masalah to para kay ako nasa dena ia komeko pasikiri agagade na paja nilaw doang ako ia kumuakatan niwi ilaw doko podangi makadaya agagay upat biri po ngoko bolewe na saba melo ka pake kong kamusu agama mewaiwi agamam na pa upat biri de na paja masikiri ito gagay salamu mutaro ko to na saba munia kami untuk mewaiwi agama na pong Allah Ta'ala yo po may ko tumakadang kapalaga matu na ipake lo si gajang ay de gaga mululugang jadi itulah pada pandai bangkung tapi pada lenginya natetaroy itu menjadi ibadah pada ko melihat maka may ipake mapacarama may ipake mak guru mengaji maka pala tapi ako melihat nak may ipake masobis enggak makiro pada pandai bendana tapi lengi gunana nancaji nasi no poli dosa makko mati ya jama-jamang ni makko ni lebak ni jama-jamang kita jama-jamang ni angka tu tahu dia nak maulu angka napa ni makalaya tu tahu lah maulu tahu isa neraka biasa ketangkalinga biasa di dia na salah tu iya tu tahu dia na lau maulu tahu mi tahu lah dak tamaranaka tahu mi tahu lah dak apa maka dia romaulu bidah nanya ko bidah capakna tamaranaka kula mudah sadu nabi da wa kullu bidatin dalal wa kullu dalalati finnar
Jadi aku ya tu tahu deh na law maulu pak tahu mi tahu dak tu tamaranaka. Tapi ya to si tu tahu law maulu tahu macin nala dak ta masuruga. Iya. Jangan kata law maulu maka dewe mudah-mudahan kasih peringati kehadiran na nabita nasabari na lolong syafaat na nasabaya mironawan itu tama suruga. Jadi itu tahu mang maulu tahu macin na tama suruga. Ya to situ tahu deh na memang maulu tahu mitau tama ranaka. Ni desa kalakin risirun tu matu di. Jadi aja nata pangiwangan. Kau maka dia mali belum maulu kada isa na itu ya ulah maulu itu kata meranaka maka taruh napi ya lo maulu apa me kata masuruga insyaallah dia nata pangewat tu. Kemudian Nabi Isa Nabi Muhammad ai maka dia tau pandrite nataliti dia na cocok ya kecuri suku Nabi Isa nasabak tau dia nak bayi ni. Itu Nabi Isa dia bayi ni nak apalagi ko anak mana sedekah. Jadi aku maka deh contoh membina bahtera rumah tangga dia nak cocok ya curi Nabi Isa pada dia nak contoh kan pada dia bayi ni nak iya Nabi ta siapa bayi ni nak siapa ni Nabi ta mana kepak 10 sini siapa bayi ni tadi maku ya iya ro Nabi ta mak bayi ni dia nak bayi ni kotanya perintah Puang Allah Ta'ala pemasuroi napa mak bayi ni jadi itu sinin na tu bayi ni na Nabi ta perintah mana iya perintah pemana termasuk itu Ummu Salma Indo Salma anan ni pulo na tau mumuru na janda na pubay na nabita apa mati lakaina iro ambo na naroy Salma mati na terrilak na Ummu Salma kalau ada kasih masaranya mana maka di nabita baca ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurna fi musibatina hazihi maka dia Nabi terbaca kada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sini na ya pulukoi pong Allah Ta'ala rewa mana ngiloko pong Allah Ta'ala piamang Allahumma ajurna fi musibatina hazihi po tolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ina iya talaiwe jadi milodongi maka da tolayang nga lakaiku ia lebih makanjai daripada lakiku ya. Lengak lakai lebih makanjai ni. Mana wana we Ummu Salma makan. Angka mau pagaji arone lebih makanjai na lakiku na dia na gaga. Ia naro na isuro na bitta pubay ni. May naro na bitta maka da na pubay ni itu karena perintah Allah. Jadi makun raya mati kamay lakai tayo tabaca. Iya. Aja nama kun raya bawa namola kaya ninawi tayo motorota ninawi tayo motorota iya ro tabaca ninawi tayo sandalata iya ro tabaca iya tu inna lillahi tanya tau mati ibacang tau nakan nami musibah buangi tau itu maka inna lillahi tak dengi sandala itu maka inna lillahi iya tu dia nak tahu mati iya mi dia pak mati pita tu maka inna lillahi jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sinin ya gage puluk kumana mi pong Allah Ta'ala enala mi pe mataru-taruna pong Allah Ta'ala enapaki maka Allahumma ajurna fi musibatina hadza potole yang lebih makanja daripada ya talahe iya konina wite motorota tailau ni tole yang lebih makanja ni wadi jaji na lengi otoy mondrina iya maki itu pak dongeng tapala ni robo tapala apa lagi de aja tak ada lakai pamati napai baca lu de tak dengi ulawat tata den agagata iya tu tak baca Pak Bini lakai iya jadi itu kuncinya jadi pak dongeng ya
Iya naro nabita Pak Bu, agal na najero apa iya ko may bahas mana tu malo masakai. Perspektif tasawuf nawita nilaw alena Pak Ajiro sa keluarga amalannya yang berkaitan dengan tasawuf. Makuye. Amala kami na manapuji po Allah Ta'ala. Besaro nabita Bu, makuta na may matio ko malaikat Jibril. Maka dehe Jibril, amala aga kami na napuji po Allah Ta'ala. Maka dehe malaikat Jibril, salawat kepadamu ya Muhammad. Iya. Jadi maka dehe tahu pandrita ya. De nagaga sikiri itu ko sikiri mo jajikan padang ke standar nah ko sampajang ya ko pasidaka ya ko sikiri de nagaga cawyase isalawa de nagaga cawyase na may ga sikiri na rampe nito afdalus sikir fa'alam annahu la ilaha illallah nang ang kamatoje dalilena jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah magi peke na yase salawa na la ilaha illallah maka dito pandrita ya iya tu salawa taluisan na iya ko masalawa ko loko nabita nawala ipo ang Allah Ta'ala kasapulong na iya ro salawa na po ang Allah Ta'ala pamase jadi cica mo masalawa na leko po ang Allah Ta'ala sa pulo pamase na di mi pamase na lingi po ang Allah Ta'ala ganda ni pake salama lino akhirat nasa pulo ro. Yang kedua, ya ko masalawa kilo nabita cicang, malaika masalawa lo ko to masalawa ka sa pulo to. Ilaudong yo kilo na po ang Allah Ta'ala supaya iya ro tau masalawa layak dampengi dosana. Jadi isa na salawa itu angka istighfar, tapi tanya ini istighfar malaika dampengi makalay malaikat po at dampengi anu yaro na masalawa akka sa puloy mangilaw na reko masalawa kicica law nabita yan na to ampay tapi gagay salawat apalagi ini bulan maulid khusus bulan maulid ini makanya ko tulik baca salawat 10 sa buseso dituloy sisa buna pala tuloy ni kapadi iya tu ko salawa Bu sambara salawa agi iya ni ko salawa suku tu salawa Ibrahimiyah malampe-lampe memang iya ko salawa Jibril ibaca Bu nasisa Bu 10 misi di menit maka dawami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 misi di menit itu nasisa Bu 10 misi di menit jadi dia namita ya tapura ma bere salama sampaja milodon ni pura ki milodon aja ni jota sampaja sunna assalawa ni jolo pak genai si sabu ya ko dia tulis si ratu nah iya nama kata ku bilang pilangnya tu macan ne si ratu iya gena ni si ratu kan ini masa sampaja sunna tapan nenungan setiap selesai salat fardu selama bulan maulid ya ko naliwag nasa di kodeta jamai tapan nenungan ya miko narepay kita sa dinga aja nah ya makir tapi aga baraka na salawa upasan niya yay di umuro maloloy 30 itang umuro na layawa aja mo na megala da salawata istighfar ta tapi gay ya umuro maloloy ko masikola mo pide na ako kasi masikola mo pa SMP SMA makuliah usahakan istighfar ta tapi gay ya makanya ako si sabu istighfar 500 na salawa atau 700 istighfar 300 na salawa jadi usahakan inamiga istighfar na salawa ko tumalolo iya mi ko 50 nito mumuru layase pegaiwi salawa kurang-kurang mo istighfar apalagi ko 70 nito mumuru salawa ini pegai aga ka istilahnya apa bedanya iya ro istighfar nabuka pintu na dali nalingit kemudahan napasiruntu ite hajatna ya kung kacita-cita na magampang inalulong itu cita-cita na ko tau mega istighfar na
ya to situ salawa baraka isana. Jadi ya ko tahu matoa melo iko mak baraka wija-wijanna, melo iko mak baraka waramparanna, mak baraka ya tutungal linona. Magai pegai ni salawamu. Iya nak mudai dale mu jolo. Iko to malolo. Deka maha muallah kai mu mate. Istighfar mo. Itawangkay na natangkana pota pegai ni salawata supaya napak baraka ipo ang Allah Ta'ala tutungan na wija-wija si bakaluarga warang parangi pak baraka agama nane sange mak baraka ya sange mak baraka de na pitai ki susah wija-wija de na pitai ki susah na make ka toma-toma ko kwa liwa susah na gara-gara wija-wijan na de na may matin romatan na magay makuras salawa. Ini penting saya sampaikan. Tapala mo salawat Jibril ona to, salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi dito je ka pagaga to kong kendran na di. Ha? Dito gaga. May ga. Oh. Makoy. Angka narampe 23 tau pandrita malalang patareka maka da angka tu salawa ipasitumpuk ni aga jero ko bahasa Indonesia di sepako maka dami salawa ipasitumpuk ipasilepo ni jaran na pakita tapi maka dia tahu pandrita ya nang katau angkain ranna na yakini maka dia je ka paule wajah indraku ya umate be suruh mamalkang itu akasiratu 22 kupure mas sampaja ngasara si bawa pura mas sampaja subuh insyaallah ko napa masih pun Allah Ta'ala lepain ranna itu teh sebelum mati tapi tanya Allahumma salli salawatna maka dia sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya ko salawat Jibril nak sallallahu ala Muhammad. Yo puye sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya narona sa salawat na pasilap po na sabak langsung na tilap ko na bita. Tapi dito gataw ko may makin ready insyaallah. Agak may gendran na. Itu salawat. Tapi kaya salawat kami nasuku babu. Maka day nabi ta salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ia naro salawat kami nasuku makanja tu ko ibaca akatalu nasa nabi tanapa to milodo tembus pak dong ni. Jadi kalau doanya mau mustajab kata Nabi baca salawat Jibril 3 kali nak pakai milodong. Ia kotomelo salawat Ibrahimiyah. Tanya salawat Jibril salawat Ibrahimiyah. Ia komelo ki matinro tabaca tu ya kacicang supaya yalengi syafaat. Dikasih kita syafaat. Anu mabilay ka pang ano na satu. Jadi tausaha kang ngiro ona salawae ko tome matinro ibaca yero tapala mo to insyaallah iya pak dita apply berarti dita apply tahaya ya itu bawang iya kemudian angkatun nak salawa ubaca pacapura ngoko muka dimai salawa istighosa sanero akata lupulo talu ibaca iya ko angka agak-agak genting nih angka agak-agak yolo ina deni rulle sa di batu maka dai nulle de selesai kangi anu marajing tabace akata lupulo talu napaki milodong mapak botingi na ciaki ko makadai malu ni vitamelo ibosi tabace katalu pulo talu yaro napaki milodong yar yasa solawat istighosa
As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Apa lagi? Depa. Ya. Jadi dia nak kada Allahumma sholli langsungi as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Akka tallu baca napa tu mangilaw ya nang kala satta na angka tanga dottoro edenis sangi makadaga Pak Burana ala ni uwe si botolo napa tabaca ya ronna napa ki milaw dong iya salawa istighosa isalawa Pak buka miya sana supaya doanya mustajabah. Jadi baca jo 33 napa to milaw do taniya ro salawa Pak do ngatania Pak bukami. Jadi ibaca napa to milaw do termasuk ini Pak galunge komeki mak gugu tapake ya tu tabaca jo lo ya ro 33 napa ki milaw do napa tapamulai meki malapas doang meki malapas sangaga tabaca yaro nasaba iya Pak bukami na bukai pintu na lagi supaya yaro Pak doang ngeletu yo ko aras. Nah yan naro ampai ibaca iya jadi tanya Pak doang yo nak salawa ya tanya Pak bukami. Jadi ya ko pura aja na yaro kada pura dibaca 33 selesai ni rodepa napa tak buka ilaw no makiro jadi pada ya dia na cocok ya labu ronggoy ko dia dilagai jadi Pak buka na jolo napa yala iya na salawa istighosa Pak buka Pak dongeng jadi baca jo 33 napa ki milaw dong maka dia tau pandrite mamalkangi ya salawa iya mau baca iya napa ko milaw dong tembus ya tu. Ini apa maka tak apa lagi. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya kau dia tak apa lagi sabaran ni. Iya. Salawa iya salawa dua tu jalurna mancaji pammasetoi mancaji syafaatoi apa makanya nabita de pura dega gatau masalah walau Korea kecuali angka malaikat jempu iya tu salawa itu berarti na jempu ya koki masalah wa angka malaikat lo malai itu salawata nantara illa koki buruk na nabita angka malaikat koki buruk na nabita matajang tarima itu salawa polewe. Jadi itu ki buruk na nabita pada pemancar koko dalam bahasa ilmiahnya pada itu tower maka dia ko masalawa ki oke langsung tatika ngokoro angka mantarai langsung terlapor ke Rasulullah ko masalawa ki dimanapun tapi aga nasa nabita angka ci diwenni ya ko masalawa umatku degaga malaikat jemput ada satu malam malaikat tidak menjemput nareko masalah umatku nasabak magai agar nasa nabita iya langsung terima salawat kegayaro setiap malam Jumat kata Rasulullah ya natunah kada nabita nanigi tahu masalah lo Korea akasiratu ko ni Jumai pasti na lolonga syafaatku mato ko suri mondin na po Allah Ta'ala wan ni Jumai to iya naro ampai itu lima kada tahu pandai teriolo aja muka joka ko ni Jumai makara iya de na tengi lo lolang na suro ki monro makasibiang na suro ki monro makasibiang yo poi di ko ni Jumai lemmi na se Juma barakasi ni Jumai maka to kunru jadi itu kita usahakan iya kawan ni Jumai as-salawaki maka dah kira kan ini mani bawa bu ini mani bawa pak meki maka dah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad jadi to
meki makada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato, meki makada sallallahu ala Muhammad jajito, meki makada sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato, meki male salawat Ibrahimiyah jajimato. Jadi mani bawang yang penting ganna isi ratu. Ya to na to ko ni Jumai makanja koto pura nama salawa kasih ratu koto loliu ibacai Allahumma arini bihaqqi Muhammadin, apa lagi rode Allahumma biwajhi Muhammadin wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin halan wa malan. Matausa ki akalima, mak bismillah ki akalima, napai baca ya tu akacicam. Itu doa kalau mau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Tapi dia nak ulang itu. Kemudian maka dah kau nak angkalo ko pong Allah Taala angkalo ko nabita. Iya na dua Pak Bu. Iya lokoi pong Allah Taala jalur pamasih. Iya lokoi nabita jalur syafaat. Na dua mitau na wal ditama suruga. Ya ko tanya pamasih na pong Allah Taala syafaat na nabita. Kaya gatau janji syafaat nomor si dia nak masalah kasih ratu ko ni Juma. Yang kedua, magampang-gampang ni. Nareko bangi tawe tapak pisawi jama-jamata. Kok bangi tawe? Tapak pisawi. Matangangi mapak guru. Bangi tawe. Amako ni jo cinampak. Tabali biar rok bangi. Atau matangangi mak bisa panen na batawe. Tapale nak bani jo pandeta. Napa tabali rok bangi. Pada di Pak Galung yang matangangi mak dompe na batawe tapale pani jo dompet tak. Ia peko pure batai matu na mesiki mak dompe ngidi di bawah. Tapi dewa kan aja tak sempajang. De, makalama. Iya. Jadi iya kok bangi teh papisau jama bangi. Tabali bi rok bangi. Ibali bi aku makale Pak bangi Allah Akbar ya matoro ta baca. Asyhadu an la ilaha illallah ya matoro ta baca. Ya nakalana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya matuti baca. Ya miko makalani hayyalas shalah akalani la haula wala quwata illa billah. Ya ko makale hayyalal falah kada toki la haula wala quwata illa billah. Ya ko subuh inale as-salatu khairum minan naum akadaki sadaqta wa bararta wa ala alika minas sahidin. Kemudian ya ko makale Allah Akbar ya matoro na pau ipau la ilaha illallah ya matoro ipau ya ko latto ni Pak bangi makada la ilaha illallah to masalawana Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad napaki makada Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imati sayidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyata rafi'ah wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makali na bitta na nigi to mangkalingay bangi na bali biya to bangi napa masalawa lo Korea napa na baca Pak dongan na bangi nalulungan ng syafaat kumato ko surimun rin na pong Allah Ta'ala malumoy iya ko demo patulay nomor 3 syafaat to yan nasa nabitta kega 2 ayat terakhir Quran surat Taubah ayat Al-Husni laqad ja'akum baca kapitu ko mangaribi kapitu ko subuh itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya ko demo patulay surah Al-Kausar tapalai dan cintailah surah ini karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu. Tapalamu surah Al-Kausar to ya ko de tapala inna atayna kode mau patapala inna atayna matibawan ni. Iya. Kemudian situngan naji tu kutumelo salama 2 milalang 2 mito usaha kangina maiga amalatan niya dosata namo asiratu dosata ko siratu mo ichi di decet salamatoy kamakiro namo si salaci dimi tapi makuye angka tu sikiri termasuk sikiri makadai nabita
namo padegan na busaway o kotasi e dosamu ang katina dampagin po Allah Ta'ala. Kaya ganun yan ro, iya ko to pura masampaya mga ribi na tinibaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu itu la kulli syai'in qadir ka 10. Yan na to pasus sudo sa tumakali na bita. Namo padegan na busaway o kotasi e dosamu ang katina pacingin po Allah Ta'ala. Tapalami ro to? La ilaha illallah wa la syarika la. Iya, ya matuti baca ko tumeta mo pasae supaya dia natipu kita we. Tapi to lalo baban na pasae yo la ko to tamo pasae. Aja na balu-balu na mita yo la lupa tama. De babang na pay baca ya to. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir. Ang kato na rampe na bitta tasabbe na malaika maponco mio na ya la ilaha illallah syarika lah. Tapi ya tasabbe na malaika dua telu gunana. Ya tu ko makadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sikiri na ya tu. Ya ko tasabbe na tanayr. Ya ko tasabbe na malaika subhanasil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa lagi? Depa subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apalah ni kapa di? Depa. Kamu narakang di pematuk milawi. Karena saya itu kalau ceramah Pak Bu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan itu selalu sendiri. Kalau mau kamu ceramah nang kerakangnya silakan. Saya tidak pernah urus itu. Jadi upasangi aguru ki materu aguru moki namo je tu de na mega amala ko yo lemi pananungan namo salawat mi ko to liya mori gan rusu insyaallah namo poto pasidak kami ko yo matori ya tuntukan ang kamato capa na suruga tu tau mas salawat janji capa na suruga tau mas sidak kain kato suruga capa na tau mas sampaja sunna dua ang kato suruga capa na tau matahaju ang kato suruga capa na tau malapaya tinang kato suruga capa na. Jadi yan ang kamo takapoy ci di mamada ini yami ko desi sa gaga takapoy tamas sumbat to ni tam tolimano ko to ni de to nagataw ne wasi chocho tamas salawat to ni ropolino mi itu usahakan ang katakapoy ci dia pa de meto to ni rule pasuku mana to ya to maka da ang katau magala mapuasa magala to masampaja marajito masidak kamalapato atina ide ang katau ko suru masumba cia ulu cia aje ni maka da ni cede na sai ko na jolo ang katau tau de panalo nasa agaw di bantu ngako ang kami to tapang malapati na ya patujuan we tapi dia nang kanoto masa paja tahajud mengerok mi matin rokowan ni ang katau tau raji mo to matahajud tapi dia nang kana sumbang. Iya, jadi mak dupa-dupa tu tonri. Kegi tonroi, ya narotolah. Tapi aja tak caci tahu mak kadang-kadang tu tahu seke aja nah. Aja. Kadang-kadang tu tahu aja. Masing-masing ada jalurnya. Itu kuncinya. Kegi kita kapoi. Sampai makala ya kode tu le moto matahaju de tu le masa paja sunah duha de tu gawa dita sumbangang. Cawa-cawa bato ni ko tu sidup patawe. Ya naro. To maringat timu to nah. Yan ang kata to mangici na makala to webas sa payano to limicawa. Kama kito. Apa dia tu gato sengaran na tau sekebu de gala. Mate tau seke de na tarita to lisika biat la sa laban. Iya. Yan na maseke tay pa de ka sengaran na. Namoto loki bure masyarakat buru ni baca sana ko batu nisangnya makadayano kada seke pa tau biasa ge. Padahal buru ni buku-buku na de mo panipajay rampe maseke. Iya, yang pe makan aja lalu tamaseke aja lalu.
Dia itu gak tahu rampe-rampe madeceng. Ya kau tahu mabas sama ate pak. Madari tak kajan na tahu Madari itu kayang kalinga makada. Ya na yano tamaranaka. Mega ni tahu tamaranaka. Biasa kata mako tu. Kau tahu malada makanja mabasa. Iya. Jadi itu kunci na babu. Aja tamaseke angka gagay naso ibawangi bali boleh. Iya. Itu dah kan nabita. Pegay-gay na. Iya. Supaya makurangi lasa. Ni upidi makokoy to maseke mana pa ta dua gulukas soko bulan. Cidi gulukas cidi perisa. Yan ang libale talut tama gulukas e dua inaso cidi macalla mata na manca jesa denas. Makiro. Iya to matay riolo kade ka gulukas na. Kung malibale talo na nasumanam. Nabawa bali bola ne makokoy cidi minanaso. Dua tama gulukase mabepay makoto nasa makanya yang dari kumacak ke ide nakatawa na bali bola na. Jadi matan ratu kome kimite datun na tau seke nang katau makun ray dua gulukas na datun na tau seke ya tu. Jadi upasanya makalah kau nak kegi tola to tapi iya ro ibadah angka mana to tingkatan nak ko gamai angka kami na matanre pada ki masumba tapi dia na pada pahalana wadi jaji siratu sabuta sumbangan ini tapi 5 sabu mina sumbangan iye ya seibaraka na ya 5 sabu na ya siratu sabu kega cara na tay masumba si salah sumbangan kami nama tanre itu layawa jadi ketingkatan nah biasa ni gama sumbang tomiloy sumbangan talik goncingon rodui dari penangka tega berani kata milo sumbangan maka da yang kegoncin kami itu kalau cilo ni talah iya merajimo padi apa to makala ya mana kona capur idega angka hadesa na nabita makala nigi ataku malenga astagfirullah tanya makala itu hadis makala nigi hadis qudsi ya nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakangi kaya nanti makadaya ko malomo-lomo na iya ro makada pamasasi sang hindi ta ko kanto ta di siratu di 50 di 20 yan ang kacilingan ngelalo kapat jabawan ni takoti silampa aja titay makada di siaga po nga latala pareke ngangi yo pwede malari macan ne pa jalo kata di siratu sorong pe matama sila la nyili imako kay kay romoro angka pamalada na sele iduina tapi angka pasidaka ulolongan ngoko hadesa agana sanabita dena lo pada masyar dena lete ko siratal mustaqim jadi yedi oke hadere imam maulu meloki gade talete ko siratal mustaqim meloki de tantri ko pada masyar angka nabita makala dan ini hadis sahih makala nabita nigi ummakku masidakka denis sangi makala niga na sidakai tau isidakai de to ni sangi makala niga sidakai wi iya na to tau de na antari ko pada masyar biasa ni masumba detis sangi makala niga ta sumbang daripada magampang ke pondok na guru tak macawe koe pondok tafiz ke macawe tatalipong iwawan ni pembinana si ba pimpinan lagi tatanay makadatabe ang kagana yatim atau nak kurang mampu kutu makapala kumakale angka kadaja na tapodang nga asan na siya kapag kamayana siula si dianana ya kumakale 500 sabu atau 200 sabu iya pawajaran ni salama masikola tapi wilawi aja na taysanya sakku aja to na tapodang nga nige to na ubanto
Salasay mati ito na masih kola si runto ke kepala wangangi denang kaniris sama kadaya besa bantu ya waktu na masih kola anak-anak eron nak topa pura ibantu dito nang kanis sangi makadaya bantu ka besa waktu ku masih kola yan ron na masuk na bita tau masih dakay denis sangi niga na sidakay tau isi dakay dito ni sangi makadaniga sidakay aga baraka na yaro makadaya na bita napay malalalaw pada masar na ijampu itu teh kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la deni palaluk kepada masar yo pumikoy pasipulong nga na yatingin na payalingan palo na paisoting ibalender mo pa yato itu hadis pada pasidak ka pa tapi din na pada kedudukan apa iya ko irita itaw ni bantu na madeceng madaryan ka koti matto maka dade mo ita dece kini tanaya mewai ko pura mo ba yato atau pura ibantu makoro na madece na din na jampagi ki maka dawe tau palamu na nyawana ya mo jallo ka gidece biasa na yo pokode mi matto ni risa de urusang yan na ron kada makotu po ang Allah Ta'ala lori atanna yan na ron pasidak ka kami ng matan renasan na bita sampai-sampai tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ini penting saya wasiatkan. Jadi deto tu nama raji pak boleh jangan salah makan. Yang pai maka dak ya kota maki rana ka macila katongangi. Sila katongangi. Taruh ni taransi cinampak. Iya. Sahakang yakini bi. Aja tamatin ro ko de na pura isarah ka ngalewe lori po Allah Ta'ala yang paling pokok apa sih sumpung ibadah ki mataro ya tasuju pacapura sampajangisa ania ka memang masampaja subuh ia tasuju pacapura ngoko sampaja subuh atau ka memang iati untuk masampaja loro ia tamelo joka maka dame kalau ju pandang ia ta sampaja subuh tatarge memang ni maka da ko ka matu anu masampaja loro ia ta jok kata kecelakaan ci dimi pakutana po Allah Ta'ala kenri pole ataku na kenri melolo maka dami malaikat pole masigi masampaja melo ko masigi anu masampaja maka di po Allah Ta'ala ataku ya ti suruga pak masigi na salay masigi na ngujui jadi aku to meloju pandang aja na to maka da kenri matu le pamandre yeah. Mana kata jok katulian remina urus iya kan jadi aku kecelakaan ya agar aku talapong Allah Ta'ala padahal isaro kenri po lihat aku kenri melolo nasa polo na masige masampaja melo mandre ko ano mata na andre miurus ina riasa jama-jama lino makanya magi isra mirae na tapu itu masigi melo ko masigi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa padahal lau Madinah Nabi talau buki tursina lau baitallah mina palo ko masjidil aqsa macenne Nabi tapi magi na capak nami na pak guru kiro maka dia komeko joka apa mula ko sampajange makanya kaya sampaja sunat musafir sampaja sunat musafir ko iya ko ke rumatu maka do ko ka matu masampaja loro he iya muka celakaan tata ko tama suruga na sampaja mulawi iya na tu nasa tau pandita sikiri tan lepaka lillah apa demo sikiri na sikiri watakalemu apa watakalemu melo masampaja tapahan ni kira-kira ia na roh hakikat na mauli ero ya ko demo patapahan ilaw pakalu sih itu ko demo pa maka da sinin na jama-jamange iya ko maka da telino akhira tanyala heranna tania aja tak ada ustaz jama-jama akhira belum tentu ya ko ampal lo minalalu aja tak ada pak galunge jama-jama lino de maka de nabi taman kharaja fi baiti ni gidi gitu salai bolana mamina sallo saparange dale halala keluargana nang kawa dina bantuan wija-wijana si babainena maka orang itu al jihadu fi sabilillah jihad itu tahu tati pusat naman caji pasusu dosa ya aja tak ada tu pak galung tanya jama-jama akhirat ya tu konanya kagak untuk keluarga tahun lawa yang mangoje maka damai kalau sapa kasih pano supaya yang kenapa di nakamajara dengan anak masih sekolah berarti itu jihad karena dia mencari uang untuk pendidikan anaknya
Jihad itu aja tak ada jama-jama lino tania ya miko makare to melo mangoje no sapa pakam ja cicila motor ya to itu nalolo gagangka mate iya jadi puluk ko bini yana tu ampai to motor tariolo ko makibuai bola makibua lego-lego teras rumah de masuni puluk ko pintu monrujo olo ko tutuda pakanjaki rampan na nyawana panguju alena enapa na baca itu agak don agak sene perjalanan musafir bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim aja tak pasti sambung ya tapakiro berarti tak baca aja tak bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala salah itu kok kita tasawuf maka bismillahi tawakkaltu cidi ala Allahi dua la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil telu pak dongang ya tipas sidi ya ko makadaki bismillahi tawakkaltu tapanguju ni aga takatai aga me pajokai makala me kalau masih ga okon itu tapangulo ni bismillahi tawakkaltu iya jama-jama ku ini putu wakatai tapatama ni Allahi ya urusue po Allah Ta'ala murusukan nga napaki makana la haula wala quwata illa billahi wa huwal alim degaga elo ule namana mi po Allah Ta'ala jokani nalomoyang itu sahata namoto melo masa padale ya matuti baca aja to makana kegani rumong rodale napasa ni nga apa beda cega copo bola biasa kan makoro maka pajak-pajak nih Abu Bakar tato duluku maratato ribu-ribu kan pakai ya tuh sebenarnya kata motor tadi lo maka lena kadang kamu baca maka rami ang kamu pakai lo sompa iya ku ya mau pakai lo sompa madece ko aga Abu Bakar taton roloku Umar rimonriku Sayyidina Ali riatauku Usmar riabiuku nasalipuri nuru Muhammad barakado la ilala kumpayakum ajokan ni yo pwede baca nama kanami to mata riolo angka pakemu pakai dena kadang ka baca mu baca ya ko makane Abu Bakar taton roloku itu Abu Bakar ngasidik alampu ko palayolo lampu ena iya ko malampu mo ko demu takbe Umar mon risandre yaitu Umar tawarani yaitu ko makareso itu na barani pa ajung pelorang Ali ri atauna yaitu Ali tepa paling pertama beriman betungan na urusi agama na po Allah Ta'ala Usmar ri abiona macumu tu dalle kan makiro jadi alampu ko muwarani urusu agama na pole linomo gitu jadi itu sitongan na iya na tu salipuna na bitta betongan na iya na tu pangkaukan na bitta tu yo po ini ibacay maka pajak-pajak baca bismillahirrahmanirrahim Abu Bakar tato na pala tu kurangi timbangan na le mulai madecenge iya nang katau takala siang si dimi tau takala siang aja tata aja de pokok na pasti rewa itu kayak gitu maka sholat itu ampe ya madari kata tapi ya tersinggung kong kajam-jamanga dua tu jama-jama wita pak maret jingi atau madecing aga pasar pis televisi elektronik magai nasabak madari anu bakas minala na pak dake na pa kamajasoli tahu angka televisi solang angka televisi solat tama angka ala na korowat dinala pak dina nalay punana yaro iya manironala na solde rilete napa kamaja siratu sabu padahal tanianun na may ka televisi tapi dia madece tapi kenapa sa nga guruta dua jam-jaman na aja mo jamay pak dia tu kamu sororang nomor si di mak beluwe pabeluk galong dito kagok koy
Kala ganna to kami tu nak mo Andre. Dito mo pamanarang. Nomor 2 pasensong. Dito tu ka maleceng. Padang ka ngajuy mi tu malece pasensong nga gaga. Iya, itu nampas nga guru tatu. Jama-jama. Mendaru puro tane ka, maga memang ni. Nah saya tu nak pasenso, ngeci di mi aju suruh tabang 5 na tabang. Yang kedua, yaitu situ Pak Baluai, pas sidakan situ kan lepong Allah Ta'ala tuai tapi na balui. Dia pada ko es batu, air gelas, itu kan sudah kemasan. Atau sekalian jasa. Mak borki napa sewa masinata minala dan mereka tapi aku balu aja maka itu pandai dia mulai mendecengin. Padahal itu kata mak balu, makanya kayak semula balu. Ia nangka pamula pengalitama tak pernah rako atau mata teriulu tu nasila kangi mitau iko na balance pa may masumbagang ni. Yo pwede rako tayo na payasilikan. Nasa sima. Aga sima ciatarala. Iya, nasaba Nabi Ibrahim makoro iya kong kagaga na palin na binena denanre ko degato kasi asina si bawa manre. Kemudian si Jan ni lebih 10:30 9:30 dia Jan ni kapan oh jam Papua masih jam Papua jam ko pura rubau na yang tak silang 9:30 sini menrek pandang begini kuncinya usahakan 5 agak-agak ajak tasalaiwi ia intinya ya ko dega tule mala cara mako mapamula na latu capana ya to na 5 tala nomor sidi aja lalu tasalai istighfar apa pasti latu ko Allah Taala yang kedua salawat aja lalu tasalai salawat idi manisiagi-siagi meta baca kenro-kenro watuna yang penting aja na kuras si ratu lalan na siya soy masalawaki ya si kanja-kanja na si sabu ya ko tulis si sabu ni sining si sabu ni salasa si sabu ni raba si sabu ni kamisi wan ni jumapi matu napata pake milaw dong ya jaja tilaw do ko ni siningi asalawa bani si sabu wan ni salasa baca bani si sabu wan ni raba baca ti si sabu tapi aja tilaw dong baca bani wan ni jumapi tabaca si sabu napaki milaw dong ya ko salawat Jibril itu ya upake Pak Bu pakai aku ya roh nasaba arwah pondok pesantren besar di Jawa saya datangi minta untuk diberikan ijazah zikir untuk kalau pondok ya roh nalenga maka dia salawat enak mau baca tapi sisa bulalan nasi wani tapi aja mau pakai milodong wani jumapi mau pakai milodong nang kana darah ciatara ya tu tak pakai janda cialaku ya tu angka gaga may balu na ciatarala ya matuti baca angka bola ibangun kagaga ibangun na cia jaji ya ti bacang ya ti bacang insyaallah tapi aja kota baca ya rote ngerang aja pakanja kibawan ni si sumput telok ko nabita kota baca apa itu salawat Jibril poli yasik milayawa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad puang Allah Ta'ala nabitta puang Allah Ta'ala nabitta puang Allah Ta'ala nabitta sallallahu alaihi puang itu pamulana situ kan puang alaihi assalamakan Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad jadi puang Allah Ta'ala lokko nabitta puang Allah Ta'ala lokko nabitta jadi tiasa salawat tu apa ya ko makal bami sallallahu alaihi wasallam namo dakoro maca to iya ini penting sampaikan jadi rona istighfar salawat kemudian yang ketiga ajak lalu iya megatoy sesay tawi ko surimon riwatu melakukan ucapan yang menyebabkan hatinya orang itu tersakiti ia tu rutungnya malak mendecengin asa nabita maiga tu tau matu sampai malak nadegagay padaku ia tu malak ipa kanto-kanto itariwe
Tapi ya kau mak bicara maja pada kisah bo ipaku. Jajang katau matu kanto-kanto koso mina bicang apa capu isakna. Maka kau tolong melibas sonat sabo atarona. Latuki boleh mina menina nyoknyana. Makole mbak tu tau maki buah edece nasa nabita tapi timunna napat diri atin na tawe. Tapi dito gagawin ko di. Ngayon. Tapi ya makukuatan niya na timu HP. Tanya timu dia nate. Tapi Maroki. Nasa ternyata kau begitu. Maje makukuatan pa kung kamasalanan ako mana mo ni Facebook lang to. Ko tito Nanilang ka, mapamulay yung kwato na nabitala to ka, malino, de gaga, malay kayo to, chata, padongan ako Facebook, de gaga. O kumisang pajangi, makana kong ka masalata, aja tatapatami Facebook Loki mak jenne, napa masampayang, o ku itu si tembus. Aja na kurmaki buat status, aku menyesal. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi, apa malah gambar lope-lope pecah. Yan ang kanaduda makome nasa wataw malagay na niya. Tapan ako niyawana sabar say. Makarani makasih enyo. Kami kamago kawa buat. Cede-cede tama Facebook. Cede tama TikTok. Nang kami gaje tahu. Namo makira lasu nang katonyo ko TikTok. Isakan-akan ini urusan natin ini sama na mapadiwatang yan ako Kalimantan, mapadidocili na yan ako Surabaya, pura na bos sa peda yan ako maka mo sama na ng kay tulakay mo jamba-jamba de mo sabi. Agak urusan. Iya. Yang kasivita liam makokoy. Iya si ropele Korea. Tachi polo-polo na ita. Wah. Gembel. Wah, sila lona gembel tapo manca di bangsawang. Wah, iya na tu namiga de na meron gigi. Ya mana makun ray gimpi. Tapos sigilingan otak na. Pajay mana ni meter rubo? Ya mana na tu pasolang itu? Nih sampai terbawa lah setannya tu ke JP direktur tolakai kue. 20 di tempat galur lakai na nasa dito ke JP rahasia. Ke sinetron ngenyu. Iya, jadi aja. Makanya gini si Kirita tilodongi lakai tak. Sama ini makun raya 3 kali lebih cepat doanya mustajabah. Iya, natajam mati malaikat pak dongat tatu di makun raya. Iya di arone beta pangalang-alang mau pa. Iya makun raya itu luar biasa. Makanya Pak Camat, beliau jadi camat, Kakanlah jadi KU, kepala KUA. Tidak mudah itu, pasti orang hebat yang ada mendampingi. Tapi aja tak kira sama Kimanya mendoakan sama termasuk Pak Haji, istri beliau itu luar biasa. Jadi sebenarnya orang hebat itu lihat siapa yang mendampingi. Pasti makanya itu. Makanya ini aroneci di kuncina. Jangan pernah membuat istri itu menangis karena tersiksa. Dia itu lemah deceng. Ya kung kataw mangusaha na bangkar ro, kami itu masalah kalau kubenen. Pajabat salingku pasti masolang. Guru mat salingku, guru masolang. Pejabat, pimpinan pondok, pak kepala korang tetap masolang. Tahu mapalai lagi korang masolang, apalagi kau demeto nagana apala. Iya. Itu bahayanya. Tapi di makun raya pakanja kitoi apa termasuk tumay galasa ko makun raya mo ba perlu ko milakay na to nasabari le naman to. Saya pernah dikasih tahu itu. Maka daya nang ka makun raya matan resa dan na lakay na nakan napat diwatangnya tu si tembus laka. Iya. Iya.
mabicara lakay na tapanapoloy si bantu ya tu iya pang kami to tumakon rin na pamakala ano din nas tapamakaraja sa dan na iya dito gago ko kemudian memang nih itu termasuk angka tahu panrita maka syarat kejepit sebenarnya itu dari situ salah satu faktornya itu iya itu dia sampai makun raya ilawa dampangi namun tisa maka itu je ka pagadok dosaku de ajama ke si balakai tak tabawi limanna akada to sia dampa-dampang iya pa itu makun raya kedua itu mengaku salah ya mi ko malapai te pure malapai Idul Fitri si Idul Adha ya na pura ya tu dia mengaku ya na pole malapa pa ada pergi kasih asalaku ya ko aja ya tu pa aja ni jadi makanya saya wasiatkan dan itu kemudian anak-anak tak jaga baik-baik terjaga wija-wijata apalagi keadaannya makukuat negara itu luar biasa saya sekarang sampaikan upasan ini tilaw doang ng ipamimpit ta si bawa negara ta apa iya ko aleta tilaw doang ng idi mi padeceng ale tapi ia ko negara si bapa mimpingi lodongang madecengi masyarakat jadi usaha kang kilalan na pak dongat tatapatamay pamimpit tak si bawa negara tak tilodongan na tanah karena keadaan sekarang berat iya pasangit aja na alebe mi bapa katoto to mi lodo aku mana capana lakai ku baine ku anakku darakku oto ku motoro ku bolaku pak donga kunru ya tuh jadi dinamakan ilau doang ini iya supaya pemimpin diberikan ketabahan iya kenapa karena kita rusak sekarang iya apalagi terpengaruh dengan berita-berita hoax tahu mah emosinya dimanfaatkan dengan media iya jadi upasan ilau doang ini negara tak kusujuk sempajang itu ilau doang kemudian yang terakhir angka agak-agak malumo ijama Pak Bu tapi malah da matanre baraka malumo situngan na patumakadami malumo tapi baraka na luar biasa aga yaro ilap ipalapari atie kotome matinro ya kotome matinro ipalapari ati pakanjaki rampan na nyawa na patumakada sinin na po ngiro tau angkay dosa na lokoria purawa dang pangimanang tapalapari tita aja kagi sinin na rukong katingarangon na makadang kasusata tak dang pangimanang iya ko iya tu tayo mate tau madeceng itu ang kamento tu ya sayada hulul nal jannatas salam malomot tama suruga itu tau malapayatin dega bali bolana ni wasisala degaga iya yo pwede makukuha hay wata bolana din na sateka timur bolana din na sewada rija bolana din na silele iya apa kami tapi kami tu itu bali bola tu lima pakere-kere iya kami mato mastel radio din na may paja natari matan repulumena na mosing ita tersere-sere to ter padahal tu may matinro ang kami mato tu tau din na mainga tapi itulah ujian iya yan na ujian hidup ya ko tulayar ya ko de tulay malayo na makada palapari atie cidina aja to na tatte amma ko bawani iya amma ko bani kong kagaga itu kemudian penutup usaha kanginang kaibadata tanya lapalang tanya sempajang tanya baca Quran tanya sikiri usaha kanginang ka apa iya ko sampajang irekeng iya ko baca Quran irekeng iya ko sikiri icata usaha kanginang kaibadata tanalapaka lillah dena keda watak kalewe pinadingemi siulos si bapong Allah Ta'ala yana riyasa tapakkoro si jammi tay tapakkoro masarolat binaya masampajas sunnah sisa burakanna
Jadi kung katutaw pa tu datu dami makmako napa na pinadinadingin na rana-rana at tutungan na napa kacawi kiyali na pula ripong alatala natakot tati way matan na iya tutaw no dani suruga daripada itu makanya bacaan subhanallah nampak baca di telah sebiak bako memang rasa ngoleh subhanallah jalato bilang-bilang jalabaki gosip lah subhanallah ya apalagi itu bila-bila lagi pasa-pasa macurita matoy nasem itu kan di asa siratu ni itu kago ko alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sebenarnya iri. Yang paling besar pahalanya adalah Pak Haji, karena kita hadir di dalam tempat ini itu berkat beliau. Jadi pacarama namu maga bati macarama tatatu yasa pahalanya beliau karena menghadirkan orang kemudian dakwah itu yang luar biasa. Ini menjadi doa. Patapulo sona patapulo wanina dina capu kuwatan. Ya nakasiwet tawe tatai malolonga baraka. Itu kuncinya. Makanya si semimas sempajang itu bisa terhitung 500 magai 500 tau ipandre 500 tau isidakai. Itu kuncinya. Makanya berdoalah. Ya kung kataw makopa kung kataw makadite-dite kataw makadawe nyama payano ilaw doni po tapako nga ro kasi matu bijak-bijak ko tapake daleki. Iya man to sitongan. Ang katoy rito kumasigi masumba to 5 kay kasumbangan na ilaw dongi po talito ka kasi dali na wandi nga masumba makor makor tumilaw dong iya na to ampay ko man ito pandrite madari majama na panimaw liman na makoto situngan na baraka na nasapa. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.